lehenengo bi multzoak bukatutak daude, eta momentu batetik bestera, beste lau taldeak martxan jarriko dira, lehenengo kaletik Camargo, bigarren kaletik Bermeo, hirugarren kaletik Donostiarra B eta laugarren kaletik Zumaia. Jadanik, martxan jarri da, beste hirugarren txanda, lehenengo kaletik Bailere Camargo, bigarren kaletik Bermeo, hirugarren kaletik Donostiarra B, eta laugarren kaletik Zumaia.
de primera Zaboga. Camargo 5-0-7, Mundaca 5-11, Donostia Rabe 5-12, Zumaya 5-0-4.
Tiempos de segunda hacia Boga. Camargo 10.40, Bermeo 10.47, Donostiarrabe 10.42, Zumaya 10.31.
Tiempos de tercera ciaboga. Camargo 16-14, Bermeo 16-22, Donostiarra 16-16, Zumaya 16-00. Permiso la guardia, eviten denuncia por la patria. Miren, cenar y frutas caería, el Calderón avería. Tiempos finales de esta tercera tanda. Camargo 21-41, Bermeo 21-46, Donostiarra 21-48, Zumaya 21-27.